Hi there, Sanbonani, Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Below Uthando Nes'thembu family, friends, followers, nabantu abalandela amakhosikazi Mseleku. Below ngifuna ukunitshela leni ukuthi hayi niyayibona iglogas ne bekumamkhulu. Hayibo mamkhulu uyacobezela mamkhulu ngaze ngamthanda lama bright colors nje ucolorful. Sadlo yang mamkhulu ngilobu ugesi kuyangiphoqa angisithole isikhathi sokuthi ngenza ama-video kahle nangi usine wamuhle usine wamuhle futhi ngathi khona into abhizi ngayo and into engiyibonayo engathi ubaba uMseleku wayiqinisile ukuthi usine mayesekhaya uba right nomacele washo into efanayo because maye ngaphandle uthatha imali bavele bafike bayidle imali yakhe abanye abantu so mayisekhaya engathi nje imali yakhe uyispenda kuyena nabantwana yonke into ibe right. Ngiyathemba ukuthi ikhona into ayenzayo mhlawumbe okuyintohana ngoba ngibonile ulwandle engathi khona ikhampani anayo ngisazolandela kahle nginike leyo update engathi ulwandle khona ikhampani anayo uMpumelelo siyamazi ukuthi udlala ibhola angathi futhi une-security company umpilo use-university naye futhi usezoqeda no-abongwe uhlezi ekhuluma ukuthi struggle nje e-university kwasha kwacima kanjani bathi ngizonikeza-ke i-update ngabantwana laba abadala e-right ukuthi baneminyaka emingaki sibaqale nini sebangakanani nibone ukuthi iminyaka seyihambe kangaki ukuthi nje unyaka ushesha kanjani angithi sibaqale ngo-season 1 baku-season 6 manje ku-season 6 sebeyaphothula abantwana bayasebenza abanye sebenamabhizinisi kodwa siyayithanda ifamily siyayithanda nedrama abeza nayo namakhosikazi-ke enza abantu bexabane ukuthi-ke mina ngihlezi-ke uma ngibeka i-point noma iphuzu ngifuna ukubhalansisa ngale ndlela engibona ngayo bengizokuncoma usine kule video ukuthi sibakhumbule Uthando Nes'thembu. Ngiyabonga isupport, ngiyabonga angiqedi, bye bye.